serane hare na insira. Ita soru malu fale dalai dane. Ita qualiu aitoan konaba fies ou leigo sira serane sira ninia moris lolos. Malu sira. Tamba saída interessante ita qualiu aitoan konaba leigos ka serane sira fies sira ninia moris lolos. Tamba dalla barak serane sira fies sira compreende cada vida e deve strane dia, maka padre sira, madre sira, ou ita casa sai strane dia, e é momento importante sira, e é tempo advento, a tu prepara para Natal, e é tempo quaresma, a tu prepara para Páscoa. Depois de tempo importante sira ne liu tia, ita filha faleba vida bye bye nenia, nela losida. Tamba saída, base importante nebe maka ita heta nenia fundamento hosse Bíblia. Ne beta hatene livro Gênesis. Maroma kakiek ema tuirni ila santo, tuirni imagem, tuirni la lata. Então ita hutoto, la interessa nia padre ka nia madre ka, papa ka bispo ka sede, ita hutoto maroma nia ilas. Então ato den kata wahira maroma kakiek ita lori maroma nia morisa rasa ki heitani an. Ita lori maroma nia santidade rasa ki heitani an. Ita lori maroma nia domina rasa ki heitani an. Ita lori maroma nia perdão rasa ki heitani an. Maroma nia dame. Buat dia kotutu maroma nia. Graça hoto maroma forma ita atu ita bele moris. Amane maluk sira. Ita hoto valoriza ita ne vida e tamba ita ne vida e mundo ita ne ita dihan kata ita hoto iha vocação hanestande. Ita ne vocação importante makida nebe. Ita ne vocação importante makane maroma kakiek ita hanesa ninia futarilas e maroma forma ita hotu e a família ida de e creda ne maroma ninia família e a família ida ne ita hotu hare malu hanesan Mount Hualen ha halok dia Mount Hualen sernian e a família bot creda ne makida nebe maka Jesus rasik dehan hadomi maroma liusa san hutoto kata hadomi maroma la hanesan ho hadomi buat selo nen hadomi osan nen hadomi posição nen hadomi buat ide mundo dane ne primeiro prioridade ne fo ba maroma ne be domi ba maroma domi ne be mak asli buat hoto mai be escada ida tu ita toi hadomi ba maroma maka itane domi ba itane maluk sira isa suka itane domi ba itane maluk sira maka hadomi anesa mos ita hadomi itane andrasik ente maluk sira nebe domi ba nai maroma no domi ba maluk sira idane ukunfuan hototo ninia hu ni hene ukunfuan nebe maka fundamental liu ukunfuan hototo foti ato tutan ato haklean liutan ukunfuan domi ba nai maroma na domi ba maluk sira nebe ita ni vida hanesa srani lolos ita primeiro ita buka hatene lolos kata ita ni hun mak nai maroma famoris ma ita hoto hanesa ninia ilas Maromak tamba domin husi kita moris e mundo idane ita goza ita hak solo ita nem de vida. Maromak fotem bubarak teve maita. Sira ne hoto ita precisa hak solo. Nebe malu sira. E terceiro domingo tempo advento ninian. Igreja bolo domingo solo ninian ou domingo gaudete. Nebe ato de kata ita hoto nebe moris e mundo idane. Ita lo sak solo det iha tempo advento. Ita lo sak solo det tempo natal. La sak solo det iha loro bot ruma. Mas beta hak solok e retene moris tomag também tene moris na conho presença maromak ninian presença maromak ninian nebe maka halu ita dala ruma ita promete malo atu hadomi malo mas beda ruma ita falha ita promete malo atu perdoa malo mas beda ruma ita falha mesmo ita falha redomi malo falha perdão malo falha caridade malo mas bem maroma continua for oportunidade maita nia domin maita laiha tempo nia domin maita laiha limitação nia domin maita laiha rohan maluk sira nebe ita ni vocação makidane ita ni vocação makita hatene kata ita mai hosinai maroma ita se moris e mundo idane tamba nai maroma no ita hoto prepara ita ni an ato qualquer tempo ita tem que ser filha fale banai maroma então ita ni vocação makane sai maroma ni on dia ita moris e mundo idane ita hatene kata ita moris ho ita ni missão ida ne makane lori maroma ki ita ni an e evangelho e tempo advento e parte rumamos e liu dia 18 de dezembro e haneba começa a colher quando Jesus atumoris e mundo e haneba moze de hankata Emmanuel maroma kela hoita
maluk sira lia foni da Emmanuel ho di deha maita kata maroma khela hoita lao si heta ne sorin lao si heta ne oi lao si heta ne kodu mai be heta ne moris heta ne fuan heta ne klamat então o insama kita brani deha kata maroma khela hoita Jesus Cristo Emmanuel idane ita foi brani atu deha quando ita ne hahaluk sira tuir los maromak ne hakara então maromak ne hakara kita ne ohin kolia tiona koda ba domi ma maromak na domi ba malu sira e domi ma maromak ne com certeza o hira ita hadomi maromak ita hatene maromak ne com fuan sira hadomi malo nebe ita hadomi maromak al tuir maromak ne vontade hadomi maromak ne sana infeto nebe hatene maromak ne hanorin al tuir maromak ne hanorin hakru ke maromak ne oin sai maromak ne atan haltuir maromak ne vontade além de ita haltuir maromak ne hanori maromak ne vontade mai be maromak ne vontade mos makane ita hadomi malo hadomi maselu kanesa ita hadomi itanian ita hatene kata Jesus sai ema modelo atu hadomi ema o insa Jesus hatu do momos Jesus aconselha ema nebe maka moris da tuir maromak ne akar atu muda vida atu halo reformação da mentalidade reformação ba caráter, atitude, personalidade toma, ato ema ida sai presente ba ema selo. Ema hototo, vai hira sai maromak ne oan lolos, vai hira moristuir vocação lolos, ema hototo laramete ba mal. Lai a desconfiança ba malo. Malo sera mundo hin lore ita de angkata dala barak, ema serani sira lego sira fie sira hanu ingkata ke ita ni vida he mundo ida ne ita bele sai ema dia iha loron bo sira ma be loron sira selukne ita rungrango ituan ita ne vida ida ne be makita de angkata ke moristuir hakar ida ne la losira ita ne vocação ida ne be maka moris e mundo ida ne sem objetivo sem orientação mas be pelo contrário ita ne vocação ne moris e mundo ida ne honu ingkata ita moris sama maromak bolo ita hototo atu sai santo e vida santidade laos bot selu kida vida santidade makna ita consciente kata ita ne moris ne maromak ne nian ita ne moris ne na konho maromak ne presença tamana ita ne hahalo koto manifesta maromak ne presença então ita ne lia fuansira ita ne maneira de ser ita ne servir malo e ne moris lor sira ne tem ser manifesta ida ne então maluk sira mai to ta casa antok pa e ita ne reflexão ida ne ne maroma convida ita hototo atu hanu fila fale kata legos kata laos padre laos madre laos vida consagrada laos religioso sira e ma sede bele apa bele ama bele feto bele mane bele closa bele labare sira ne hotu maka ita bolu nar e ma legos mai be e ma sira ma fier ya maroma e sira he sen vida loron ita de kata sira manifesta sira nenia fier ser ne vida fier nenia manifesta ser nenia hahalok nebe e haturu kata sira lori maroma ki ser nian bototo nebe sira halone la do ko si maroma ne hakaran la do ko si maroma ne hanore bototo nebe sira halo manifesta kata sira halo tirlos maroma ne vontade maroma ne hanore sira hoto maluk sira maita hakazamba e lorombo sira nebe maka ita liu dadau lorombo sira prepara ita atu sai ema nebe forte liutan e a qualidade vida hanesan ema saran maita hoto hakazamba padre sira madre sira ema consagrado sira o lego sira saran sira maita e a igreja nelaram ita hoto e ita ne missão lori mundo fila faliba ne maroma ita ideia fila faliba dalan ne maroma nian dalan salvação nian maroma bolo ita ba santidade maroma bolo ita ba salvação Cristo morisona e ita nelet Cristo maksoin mundo nian nia haloanki kwan at bolo ita hutoto hamuto ko nia sai santo hanesania nia nebe apresenta nian ha magdalan lelos no moris ita hutoto akarat sai santo karmeti Jesus nu dari tania dalan moris nien dalan nebe lor ita ting ser la auto lelos nebe lor ita defende e moris nebe ita precisa valoriza de aclitar